session first regular session January 2025. Sildomi sa calendar gideng is number 2 item sa calendar gida sa moment of silent of prayer. Gida madangelo sa program gida ngarinya mo merur sa gida gida derogui makti pay mo ni trackler ka. Di ba ko ni trackler ke di ko usper tel do o do koramo madar o kya gida ngarinya padre ras kang artiangal mo merur sa gida el kuktemela program mangarinya Saint Joseph Church choir tiral baby gidra tial material okay gidra ngartiar ba ngarinya kumesa ngarinya other state ngarta ngartia ngarinya chief of staff governor ngarta sabom LC urbelau masana ma tial sigins tira di other ngarta ngartial amne oyang tial hotel silsra a session gid mangarinya tiri dengan galeri ma baby family ra SL Delegates ngartiam di bodorang sular other rogul gid tial sils e bodormol mra aurere de Florida ma adibo ko escrackler mo ngwarol kol bodorngilo singarinya quorum si transacta business e aurule flore mo aulal clear. Speaker Gibson Ganay. Oi. Delegate J. Bleso Adergaroy. Oi. Delegate Yutaka Gibbons Jr. Oi. Vice Speaker Mario S. Gulliver. Mati. Delegate Noah Kamsong. Delegate Portia France Casole. Oi. Delegate Sebastian R. Marino. Matiang. Delegate Elender Ngiramgati. Oi. Delegate Stephanie Ngiroymay. Oi. Delegate Rebecca Sebalt Ngirmaat. Ngartiang. Delegate Francisca Rulu Otong. Ngartiang. Delegate Mangguru W. Lul. Oi. Delegate Timothy R. Sinsak. Oi. Delegate Nays N. Swalablay. Present. Delegate Silverius O. Talay. Oi. Floor Leader Warren S. Umetaro. Oi. Mr. Speaker, ngariya quorum. Oi ngarinya quorum floor magsugasak ngarinya imra malto wetzel okay kargita ngartiang selbol temel ngarinya Delegate Rai ngiroi me amo introduce ringi engkalo pangkaitan ngartiang elan mo guest speaker gitu al tutau Lindsay M. Timaro ngada malt marungu del ilmlosop el ngara kwame ngarinya meeting ringi tiang ikadam lom tigiri es el ilmlosop el me obangget emo sierra bebira information segundas yang mal important el bodo ngai not only gitu ngartiang belau rogira mam tengel girela program rapi IDB mai gigi pebira ating era of trust fund medical morse Florida Sulang speaker at this point make a motion suspend the rules or still blay bol sepiritirgal o kiagal gidlo bungedel ngar tel chamber ebodo to take el opening program al hotel session gidre al tuta okay seguida motion blogat maklia Florida gira suspension al ud bol se lo tumita gid program al sila calendar gid pol partra record tel session al tuta tire rogul gonger sel motion lo hoy romto na mga Florida Solomon me speaker bogo tira a Father Rusk Saburo el mems queda ang lungu el alto tau el mom li te allí del programa.
Bodoba ang lungu eda al tutaul so akal mo oy will mergida rokuya ke kadebel batas el ngara Biblia el mga era kotel babilngel na a Saint Paul el mora Timothy melkoil wasiaro el rokuil lulmeo ba Dios sa ungil di akal gired lol ngak lang idil ngarang bay gired ng may emlulu el merenga sule la Dios el girel el etingel la Dios manglungu ra omreng el saul armul el mongil der medal bodolulu rubak kel Dios agikmal gulaw e otangaw ra klep kelem maungyala tigingem kau rubah kerabu mabel tikereng keloms lomakrai rakamam Dios luu laklangar rakamam osabalam agikmal merenga sulem el ngaringi abalumam makabalmen rakamam merenga sulem raikel rokuil el kawam lamas kamam mengsabaam el tarang mam el wael al sils el tirgal mesyunge mara ablaera delegates aguk mermau mu ulrabe eselurerir rubah ka kiospe angal swim ak melulu ulol ngiterkau mamei memakngel tengat tirgal trui matelol mel mesyungel belau pomrole la loms maungil em elin sel el du el mortir molisi ertira bol mering laurerir emang susah ortir medil belakang rir rubah kaki direk lol tergok ra roguil adlo rior tial blai memngasutrir bestri rai ke lospe molisi angat terkemam rogui bagi mospe ngil ngat el mesyor kau mablu mamar belau kau amadenge ya ontri ra rogui el adal ngartiang aki odars le korkau emalmol merubang lol terkok ramam malikel ngi angar alam raro kuil sils emalolingi terkau lo bangkle la Jesu Kristo yang algem kel mangatre de lo bangkem kau ma edau reng dital Dios salmo orar boloy sei Almasaula, Padre. Thank you. Ilang lomalmiti al program rigid. Ol ngiter tigel adra St. Joseph's Choir. Mem tumom skida national anthem. Ngarnya tokubet sul litiklir. Lo ya gulel say. Sel baal labo batirgal adra choir mongitakar national anthem. Me kulingite speaker mabodador ko. Right. Bella,
Sebagai modong.
Pika tamal mga sulela asil kuara Saint Joseph mal tuwet silungil mengitak lagi itak matur al sil malungil floor mang ilal time yung gora understanding ergi lo asik darogul so da vice chairman rawisen min sa delegate ra Iray Stephanie Iroy May mangia mo sabel el gora introduce ra guest speaker given meral tutaw mo aula le me delegate Iray Sulang rati al speaker malungil tutale korgaw, ma vice speaker, floor leader, marbek members ra delegates ng artyang. Maltme warung kol mom tergi de guk mo o introduce ng special guest tergid. Leng ngalagel belaw, tinagal man ngarba ba skulel, ngarba ba dru ulel. Sa edalo aseng mal immense background ma skills ringi. Ma timautel te ale bok introduce ringi. Ngang ang tela Lindsay, motil timarong. Ngang President and Chief Executive Officer or CEO. Dirigal Chairwoman ng Board of Directors sa South Pacific Islands Development Bank, tumagdal dodang liro sa PIDB. Dirigal Chairwoman ng Board of Trustees sa Palau COFA Trust Fund Board. Dirigal Adjunct Faculty Instructor sa FI 360 Pacific, lol sisak legel fiduciary training courses, lobanggel sa Asia Pacific Association for Fiduciary Studies sa dodong lilo sa APAFS. Kalin siya serve al faculty instructor tiagi del New Zealand-based FI 360 Pacific, tiagi del FI 360 Pacific tiang October al sa Illinois T3 tiagi del US-based FI 360, may nga Sarah Asia Pacific region ay tiagi del fiduciary education, training and services. Alin siya currently serve as chairperson Ersel Republic of Palau Compact of Free Association the COFA Trust Fund Board of Trustees. Ang gamle appointed former President Rigidra Tamir Mang Sao Jr. sa October 2015. Ediregan le reappointed current President Rigid at nga Kalsurang Alwips Jr. sa 2021. Nga recently, ang Ulbanggel Sel Palau Compact Review Advisory Committee under Palau's Chief Compact Negotiator, Minister of Finance. Nga direk serve abatokal boards and committees sa Balur Belao, radikal din national, nga state, mga community levels. Alinsi ado dang lilos ang President, CEO, ra PIDB. Tiang Regional Development Finance Institution, il headquarter nga Rakwam, Balur Rakwam, tiang am October sa 1989, al-advance sa economic, social development, Pacific Island nations, territories. Mogiw tagi del posisyon ringi, President and CEO, alin siya chairperson or PIDB Board of Directors, accountable mora government Balura Marshall Islands, CNMI, Guam, Palau, Michael 4 states, FSM, Uldimok ringi sa Kwajalein Atoll, Development Authority, tirang shareholder sa PIDB. Alinsi, Sarah Uera Bolchoy, Nertial PIDB Management Team, hanggang Aulurior, Abalwadar, Balur, Belao, over 10 years, Senior Bank Examiner sa Palau Financial Institution Commission, FIC. Kanga direk currently consultant, founder, Hardkey Synergies, tiyang business, financial consulting firm, Balur, Belao. Alin siya mleer na master's degree ngira economics ra Abalura Hawaii, nilua bachelor's degree ngira economics ra Washington State University, direk US FDIC trained, a qualified examiner in charge. Direk hold mal distinguished accredited investment fiduciary analyst designation. Gang ilutyang sa 2017. Direk US Center for Fiduciary Studies. Tianga direk ngarbab award lagagi del fiduciary education speaker. Oda maltme arngu de speaker marbek adalo say gukno sa ela linsil ngartiang lubanggela award ringi at tirang amle first quarter
الميتينغ كتير عم نعير بلارا last week عم لوس إغنى ما chairman رجيد ما our officers الغوك نوريا تقلم الميتر man gada me armudra sengilingel el guk me el tuta chon regider tal first session regide speaker as our guest speaker ma me the welcome ngil beklad do renga sulel do lingit lo aseya hopefully ar madad al time el returner me belau e kol nga sergid ma ar government regid sulang speaker Lungil tuta wal mor kami rokoy. Happy New Year. Speaker, au elabo ko mo ala ngorasyo kang arigi de tokor omungul matigo kita sesel time kukudar sa ato ko betsel susel nga kalmurar beklaat. Ma koteng kadang alakya pitol rigi dara malkayo. Maka dimok mo susra nga kalmura araklay may batul marokul rupukul belaw maebi raklay ma pilong marokul masil belaw direk kalmal sawakal lodar sa tukubet sa susra nga kalmura victoria regid marokul adala executive branch marokul adal tial besil olbil regid at nga kal senate president rokul adala Senate, makal at nga kal speaker marokul adala House. And lastly, tinakal swa kalodar sa susunod nga mula rokul governors, mar speakers, mar adala rokul state government. Last but not least, akmalo susunod mula rokul other belaw, alsel belaw, na ikrel belaw, masil. Lo mesrigi na matinakan lami choy nirigi dar el tutaw. Ngal masaw lamadang delegat na iray sel introduction ringi. Akmalal mine proud sera knuwa invitation el mechoy net yan opening session la house. Lek mo ansing el kwase aktir ka ngakal lo bantrirar arang ayas. Nga speaker naman lomda sa kwase ay gal omso ba avya kablo pangalel may ako rin sel introduction wak imatchen na nga kal ablo lak nga ko rin sirni lo ahmal kora patog marigil day gal dru alit plakpok nga rin dik malamol malomda sa kwase maldir ka nga school Mandiri ka pato ka kusub, mang ako talpaw, tanutal mirapalwak, may amaway gamil, mal gimultoy retir, marurabalwa dal mongil, kukshera pepira, igel Black West, kukmot al tretay, Black Book experience, igel pekal druan, Black Book maltangat tal moring. If I may share, speaker, makamin other house, nga 1993, October belaw. Mang 1993, October belaw, aklut el merbelaw, el mekyay, in 2008. Mang lo makatakat el time el tibus, even mailal kel lurere ka el angala PIDB akok na mokker akwam wak ne ormi sel klangar mak other belaw el aknal mo tel guk mokker aroive ndi akong baswing pato kaligi dadiro ko basel luldaso kwasing kada mal proud el other belaw sel other belaw anda sel mo dibus sel alarmudel suadel mo Mengida suad del mongil, kuk mesabli del suad del gutmok el mongil, mabalwado ng jasisiu. Makmalo pa nga rin speaker mal mail in answer invitation, and mal diswa kal share information. Ning akuk longal tangat at yan, an other black book part ringi,
involve abek patigilar adamar mungutulingan ay galbek kalbulu ramay konisya. Mang wayap lagi sasel klunyolel sel dem sisi el tmakalorior. Lobang atalul vaswa. El mang suaven malisi ay gal ilgaysay rabalwad. Emesa balwad el mum sisi el rumurta. Directly, speaker el guru mal aswar, mal pato kaya challenges ma issues, el yakadil dama serbelaw. Aya challenges that are shared in common with all of the rest of Micronesia. Kaya direct kalklunyo lela sen dadakaloban gilaygal bekal balul masawa issues ma challenges dakaw sispe raul vasu madirek kal selbabi rata mo pokol asware especially al albla ko maisa fukla mo tangat mo moring at al kalo maisa gal baby rablu gal baby rablu ramay ko ni siya mal lo mestre belaw mal sorry lo mo kasi belaw ragel iguk plapo Kadamla mo mal aswaran, klunyo nila, aurior. Ilguk pa esertir. Makti mo siya nagel baby na at challenges also I'll highlight. And then maybe some of the observed successes and failures that we can all learn from. Adanyakmal, ayamaraling, el alguria rekel belaw and dakal patokol te alla. Ang arigiring akal malukot to belaw. Mang akmal sa Maria el malukot diktir kami sube es el alsil sa igal alvad akak pokumra ama al dilungin. So man these 7 challenges am neswa kal share. Okore mo akmo share ay guk experience ra where kal mo touch upon ay el challenges. Ay challenges ada kal Dahil dilgi dar other belawa o mes. Direct kalomes ay galbek kal balu. Makti mo share and perhaps at a later time liway gel lulukoy adeligat rayray. Nisip ekal mutal mo ekuk to a formal presentation elmira. Our other house or other olbil. Ikuk mal diomesa o singal api ay dibil mong huwag lang awera malgim moro lal address ay gagi del challenges. Mang Delegates na share kasi PIDB Board of Directors samne o meeting or belaw sila last week. Katingela board ra PIDB may o meeting or belaw in 6 years. January 2019 amne last time adra board amne belaw. In that time etuk lamangod a baby na adra board lobtegal el baby rabalu. Matirakal Makapagpapun nga labor, dami mal notice a clear change. Rabalur belaw. Hindi ang sa legal meeting sila kamamay, ang waya dilbil nil mo amol kasi regardless of the developmental changes that we've seen, ang dira kang nga challenges that we've yet to find solutions for. Ako tuluuling, tiyal tukoy na out migration. Brain drain. Tidirak kalagal baby rabalu lo sikro le ko makanada address na out migration ling clone langaliga la Micronesia malan mo to rabalu rin mo sigat te anra outside. Onyere niya Arngas kalagal bek kalbulu adirak kalaman sa there's a rising demand for a foreign workforce. Both skilled and unskilled labor. Arangal ka naman hindi agay sa kita uspe el remorta. May tuwat at rigal taptatrigal may mamalaigal yuriorel lamodya kar adal el marul at tam namalay. Another challenge in relation to taking the rising demand for foreign workforce, a still appearance of preferential treatment for foreign hires.
sel dome sa hiring practices ra ay galbek kalbalu magtadirek kalbela direk en wala ka rin sel feeling ra rangaligel bela mangaligel bebe rablu kwasay avalwa dabay rather lava up to 3 mod al aval may ling the trust yel klam dingira mod al av eda kada sal trust aklam dingira rangaligel ang baswesaya taraw ulamang kadamo siga opportunities outside ling kadamo wabol mit utarong sel domestic kwasay ang iludo the mga benefits sa mora adrang hotel beluya ya arang ligat selme tumal struggle no siga no lela udo the madalang okla actually speaker le serak belaw 2008 nomra kala skura 2007 emne belaw man long kater telgusiga rior ya kuk long altangat mo suberan mo rior office ra finance maknar office ra office of planning and statistics in 2 years o gori adra FIC na offer nga ka position in L'Oreal Lobengela executive commissioner mang aklong altangat speaker lingum da swing to direct kal ngaringan mutul bebi rangal kan felawal al may mo discouraged matulut al marahil tirigal mutul may akum da swing sisi warang mam so mam al may ol maseo rablu mam ling sel pamtabal kwasay ate alra ay krel belaw ang yun mudod maungil benefits mate alaguk mo regal moriakan aldrual yung sagilya kung dasal direct tara challenge ling kada mas school sel idea kasi mo bla kanang mga school sel ome ako mo nga sera apelwas ning ala kalgida ang tial balwan lulin mo ni ito at ang tigil memulay galurior sige del struggle lo siga aurior mateal ma elanging kadomesing manangalado lang ok likyan high rates of inflation ding mas alalak lalo is driving up the cost of living isel increase the cost of living ako pla outpace ra increase ra our wages ako ra din nga kan malbada buat kwaset yang lamo atera aktira kal tali ling akong daswing so kal mo ngil represent tayo concerns ra armayas ka mak tira kal di mo duli speaker tialber redela ang ara syukang ling seldo sada alala klalwal di manan morbab masel inflation rate ang outpace na increase in wages kung das sel sugum kada mo masubra ko inflation na customary contributions ang almutul bakarut say ndiak to kasing makita siya kang arigid mal suwa kan malmol mal marula siya kang arigid kaya kasi tayo klipe larigid ending makarang at awas sa ringil guk mo at terel al time may adora ilan mo ramatade et trigal ko kaya kuriw rakamam lakal bol masaygal lol takaway kal siya kang arigid. Apart to sell rising cost of living is bigger, and in relation to ay royal challenges, sa selgi ko kung albangan niya adra PIDB el time, man lamang arbaba demand the access to affordable housing. So, and affordable housing finance, my cost of living am na above, wages mal sorol catch up to the rates of inflation. Mang
selpokupta barangi legal visa kala legal pek kalbelu at direct kal malgol kwase out migration na hindi aksel anchor hindi aksel wal oti larong ula avel malmol mga balwal a home ownership pa netta legal uldaswa Ertirakal adrabo dra PIDB may leadership legal pek kalbelu kwase altang a home ownership pa direct konsepel anchor ar mayas kamay tamalmol mal ngarapelurir kami tebel lower cost of housing and shelter speaker upwards of 30 to 40% income certificate total nga rin yung tutiril adra ikalpekal belu mangkamamar adra bang sel gimomes application in May agigot o mesel kwasing ngal adal me melang awdod ngaring isel capacity ring sabel afford lahara ora present yagi mo mes aklungela income mesel mo klungela alhara ring ya adal maldigirela ablil engman ngarabab mga yagi direct kaltara mo uling mo disqualify their from access to affordable financing iling awdo dira ada mal dira kagakare mal ubal dira ko sisiw ya cost of everything else amlang mas like I said the speaker ng naklamesa nga klungel sel sadakal sisi elorior el plakarong del maralo si ka solutions igal tigal adrabo dra nga kablol malgol kwase oy ngarang in katukok mo masaw the solution kada already kada matinget problems igal problems rigida ako ra cyclical in nature it's history repeating itself like ngaring isel to lang about kwase the definition of insanity is doing something, doing the same thing over and over again and expecting a different outcome or different results. May akmadingat kasi tumangal nga RBS, almenga ladrual, yaltang moring iseluldas kasi sekuk nengod al time, elakadalutel, makarakliya selmeudas persen, sel time elaltang buk mongod ali. Kung dasya history is the best teacher mang lamo time ang gila dalguk ka malas mabesel lulvaso. Tel PIDB Mr. Speaker ang our members in Madangali for the benefit of tigal sa kalsal Madangali organization dik pastoral ava short history mang Talbang actually 1987 Adalsel al-Adal Asia or Association of Pacific Island Legislatures. Al-Adal lawmakers, legislators. Kami al-Adal lumaktub ala. Amlot Mak, sa 1987 tabingik kasi nariyak ninyo lola regional institution elme the pula au duda daigal bekkal belura may kunisha those peelol masel accelerate malubedor ruta agay say daigal bekkal pelwa detalisi mang nariya feasibility study malmut tulbebe la consultations la meeting at July 1989 kalvel belu ramay kunisha amlurakwa mesaying yourself articles of agreement telniya amit tabiya PIDB mang belang mabululab mabulabay amlekot tel saying yourself del document enya mo come into existence sa PIDB o mo L'Oriol el gida la aygal bet kalbelu el guk me complete na yel plel promise ludo del lolsis per ansel tial banga engel got temlo merre la banga segi del time
Honorable Santos Oligo, mang nekotol mo chairman na board, nekotol mo madedra organization. Abulul abang gel, le kalbek kalbulu amlo tmak, promise and sis about at least 1 million and mora or the tel banga. Mang abulul abang nekotol fulfill or sayil 1 million. Palau ongeru, Yabulabe ongedei. So 1989, Elmer Elang, just last year, 2024, said I'll celebrate the 35th anniversary in service to the region Talbanga. Yaigal Bekal Bulu, Amla Osi Supersegil will first promise till 1 million. Digel Malmlomiyod, Aru Kamakosray. Ya luul Talbanga, Arote, ta chairmanship ringiray galbek kalbalu, et tirigel me oyaguriul, el complete sell 1 million etir, tirigay yamotong okraging elela chairman na board of governors. Masel segil el time, engel speaker aru, angel yamlingil tilmo chairman na board of governors, lero ka lilu tilmen join na bank after a very long suspension. Fulfill yourself 1 million or tir matungul sel gingalila chairman. Engel mo yaguri uraro next year ang pasel mo ako saray. Le desisi ura kala last year ako saray amnel complete yourself total 1 million promise or tir. No anong mga speaker lang ngakat silis barabang galat January 2020. Tumlo si grab es el president CEO. Akmaldigam nombre kang lawyer na FIC. Former chairman na FIC ang ukyal simbo malmera officer nga kalatara sil se kwasay. Time apply more yang sige del time ako na diro kamdas se kwasay ngarang ako next padang lawyer el suwakal mo soy sabaringi. I've been in regulation for a long time. Ako lumuul nga na government. Ako mura semi-government. Kasi okay, elak magyako ka kalmura private sector. Nga may tegi del teal na PIDB makmu. January 2020 akmo join ramang vice president. August 2021 nga tegi del duruan no acting ngel predecessor nga kakuk Mirail. Nakno ano walang nang sige teal kalguk learn as much as I can now irak tel kladruan. Mang February 2022 yak mingil tel almo president CEO. Di ay salay gayud daral plago bengala PIDB. We've raised more than 4 million in new capital. Sige kada silis para COVID tel seral koral start tel lift ay gero kul COVID restrictions malbon ngariya travel kamamahal na struggle run na operations ling madlor baba delinquency rabang kamang mulabot to kay gayil structural challenges el block face li yak na realize early on at kasi dahil sa ekalvi nga kaltang find solutions. Makmalan multoy retirayi del adra board of directors, ma adra board of governors, elilong tel strengthen ay collaborative relationships sa blaring iraw eral po nga niya COVID. Through ay gayil relationships, ma strong connections, mo tululabang kalmo visible. Tirakal shareholders, tirakal leaders, pek kalbulu amlo recognize el kwasay. Yang ngariyak kung yun el subedel low spearing maral maneso kay tigilan na chairman or kamamar sinagin para pomitra adra senate kasi tial banga can be a vehicle of prosperity for our people and our communities. Leng sayam le mokte ka ning siral
Kotelo maktub ang itir kagidil al-other lawmakers at tamne visionaries lulumes kwasay sel podabaging ang masisi aware lang dakal sabela di therstal belu therstal adal di ngiltang esolvaro ko nilang 2020 may under 10 million a capital rabang may roughly 17 million na asset size ringi. Magkalbang kasal dama sa 35-year history ang maldi kagyakarey. Di ka limited na capacity ringi. Maral mo ilol nga sel the way it was always intended to be. El altan ya capital rabang ka more than 17 million and more than 21 million in asset size. Sa gilyat, meron mo kalmesa nga lang ay galbek kalbaluwa amlamot makal nasisi ang lorier o sikrole lalmutel o malu ringi mang sabamal mo morsel man maral mokte ka ringi akplol masaday gal presentation sa naksal gumay sa blue kwasay talbanga dim nakal intendo din mo compete mga ICI gal local institutions abay malmaral mokte karingi gira makalorior o si kwasay ay yun bukta kal sabihin ay local institutions sa rumul altang sabela PIDB lol nga sir itming tagayil yung amars di proud and share kwasay temel ako bilang marilang PIDB adi kakatan askanya so langidil government mangidil alaf ning agilo marang at may kwasay gal ludo del gimulabel operate almer elang ay galudo der al government may galbek kalbalu magihman lor self kurababel sa baamal ilagi ba multit ay galte anel kukmagel local institutions ma businesses and malulus pe anges wala temel ako bidel mer elang ay challenges el black share speaker agim la mo patok algim bomdag agimit lang every quarter algimit el board of directors ra PIDP ya meeting ra kama marotate tagal bekal belu ramay ko ni siya esel gimit ngaring isel part ra meeting ra kama mal tira kalbek kal representatives ra kalbek kal balul owner abang kalngarap board of directors ama masaw again challenges lo mesra community sortira el altam COVID and mer el ang I give you several issues or challenges remain relevant magimalmol mal address eliso kal share speaker at tarayel o abepi rayel solutions kiko plamro lolol ngasel address ay gagidil challenges to kunit tagidil challenge ra out migration or brain drain Asia namay amni ako telosis ba additional 1 million capital tirabang karsera 2022 sige del tame maldiga malkabigat taligi bel mi ituta kondisyon na performance ra abang ya saiba lokadim lekme drakwam makno ordinary leadership party sige del tame engel lekapenora asaibal kapenora CNMI former Governor Ralph Torres ra CNMI engel am the chairman na board of governors ra PIDB. Tukay matukoy madal so kalmo masada politics I'm sure kalau dimdingen dingan nga political scandal ako raw digil at temela senkyo ling era por next senkyo ra CNMI en fal mal digil lorde ka dapat to kaluto del likay gidil nga sura COVID
Abulura Saibal. Mitulabangyan lang gagidil na chairman na Board of Governors sa kamaman kwa sa iswakal losi sa 1 million additional capital for CNMI raan sila PIDB. Hindi suwaka tata ka lorior ling suwakal borangiya tukubet sa mokte kalay gagidil ba esalududam. Manglo ay say esagidil time ya leadership ra asaival identify kwa say maldimalan mo nga song as our sensei, mar tokta nga mar nurse, mar public safety officials, especially legal first responders, aro makala ambulance, mar police, firefighters, magkwasing, so nga kata kalorior lang, nga kata kalsab, akabalmenta na kalsab LDL al-time, nga sa aududik, tirakay gidilaf. Madirektal, hindi ako masangod ang incentive programs nga ringi. Mauulamar aba mo, yakadil kay tabato ba? Magyulamas ra, tukor housing. Kasi man na mo, bring la balang okla. Malbato ka ngayas ka, tukuni ngayas ka nga kay gidil urior. Man na mo batar pasula balang clear. Altang adang sutriren maya blirir mang moringi segid yan kuk equity asset tertiril sabil lo label investor tulungal kertir madirek kalmo wai segid lo tila rungula ada medin nga rapelwal magirirelin mo ay say girirel ya program target tragay gidil ilpatengel aurior el kwasay hindi 4% interest ringing up to 30 years. Even with those concessionary terms and conditions, agidira ka mo ilabanggela okya al maru ra repayment ringin mo atter raw dudel. Masel o mga maklalak lang aratir. Within 8 months, speaker, agim na invest tayo rokul 1 million esaludo nila sa ibal. Na in practice, egalbet kalbalo amla konge kwasay nidil ba esaludo our real sell hotel promise del 1 million nidil ba esaludo del mesoyis ba amako tegil investor segil balulul sis ba esaludo egal repayments ra loan sell may engi amot makalopeng gelay general pool of funds that are bekla other may because of repayments. Algok sa belo mesate al rangidil belu raal salamay ko ni siya. Say man direk kaltaraklung yolela at yagil organization. Man selbo kum kasiringi ang diwaigal syuka ngarigit. Kalakay nga sir mong may 1995, sayam nekot the last time, ilbelaw o sisba, although drabang. 1995. And little bang kadimin lamolma. Lolto badalo, na mega investments al sila baluro belaw, logi tiyagidyan, talbil. El kwase the micronesian way, we help each other. In fact, mbalura saibal, CNMI, material mlom teera, CNMI, ra board ra PIDB ra, before my time, tiriam ne proposal kwasay. Aling nga mate alulududam, lakate alal omwestra al sela balura CNMI, giva regional al-alad. Mailguk mol nga sew ra bebi ra balul nga ngate alal nginding ngaso nga saududir. Mabela am la benefit del partnership ring lobeng legal bektal balul el part ra PIDB. May kapitol bang 1 million el meso yisba. Ni mlo 3 million investment trabang al sala balul belaw. El support tayo businesses, el submit a proposal sa tier.
Madira kalom kad ora blirar. There's tal other belaw. Para sokal highlight rin Mr. Speaker asel masisi el partnership para PIDB lo bangela Aigel Development Pang para FSM ma Marshall Islands. Oyeru rarak pokmal tangat poknut yal truolek Aigel Bekal Development Pang ka nablool malu silmek kasi naramukam di malar okya ka ma'am. Leng segi lagi mlu telmosta telomay sa balu maradalu telmom dengek wasenganya PIDB yang yahmal ngila sa value mar application el gimolay ya beto tira amel sorry el refinance loan tira yan local institutions mang loso kal mom dengek wasay kyang na ulmang ngway say competition ada kal maknit. Lang dida kal sab el catalyst for changes and niya benefit the tigal consumers of financial services and products. At the same time, hindi mo nakalswak sa gilil wes. Lang baim leswak al itmakalorial lo bengal local financial institutions will identify kasi ngarigal areas maybe they're either unwilling or unable take on a risk mang sige da sa aman masoy sabi ol nga seoring masara 2023 Mr. Speaker ya agiguk kamlotmak kamamal development banks regal freely associated states huk mo uliya tara pa tingala alaaf huk si al-other kamamal development banks mangogi way gagi del strong partnership sa LLC sa FSM Development Bank, logi wa direction, rakuk leadership ra igal state ra FSM el part ra banga. Amlay to this as of today, $2.5 million sabla losses pa FSM Development Bank, al mera PIDB, el kasing wal soft loans. Lengne swadal nga niya benefit ra igal tablol institutions. Hindi yogi way gagi ludo dala FSM Development Bank kama maol ng serar adala FSM our citizens FSM al kirakwam masayban may gal bekal balura Micronesia like Krel FSM let them know recognize el kwasay trigal adril nga ay gagi din balu even though namakir aroy dira ka nga nga ng seringin meron adril nga balurir dira kami sorry ra ay gal government tertiran nga nga sol el mortir magimla nga serar other FSM lo mo la business tertir makadora bliri rakwam el agi mo o mo lo mesel kwasay tukuk tangaling niya dira kaldimen from FSM citizens nga balura sayba lama abelaw ma Marshall dira kal sabil may access ay gagidil ang yeso. Marshall Islands Development Bank kaman direct pal 2023 ngogi gagidil alav ma partnership ito si saba $1 million ito bisa nga klunyolel mawerel gagidil udo dala FSM Development Bank emno sorry ng mga ICC ring may 1 million na nga yung haldi ka kloludo and then, I get 1 million ulsis ba Marshall Islands Development Bank, dimnetri loan ng mukhem le arala housing, maarala rogol toy sel basta ba akla yan businesses ahmal lang mong arbab mang elanga RMI National Government o Mr. Self Program kasi so mamal mo edi ko din speaker ng lahat direct tokoy rap politics ma thank you letome sir kasi lang nga nganyes wal moral adrira ay krela balu direct kal benefit ra tigel nga al sila balu
Ya Marshall Islands ma FSM adirik kloa remittance sa adriril kira ay kila baluril mura al sila baluril ng mga families sa mga businesses or tir may gigil partnerships ha sa gigil time malolomo ulit gigil al-av al-klila DB Prime may development banks Pact for Regionally Integrated Micronesian Economies. Ang Clerk Association or kamam. Ang agiguk na mo ang alak person. Gimulumas sa ringil kwa sing te alat makaloryo gila lending. Guk na mo ome sa partnerships gila capacity building, education, training. Ling selgi marura wera malaigal bek kalbuluan agilira kumamal asar kasi ngol ngosong sa avel sabil marula inspections ngol ngosong sa avel sabil provide the accounting bookkeeping services and more small businesses ngol ngosong sa avel sabilon masera our business mat-develop business plans or tiri o tirakla may away gagid din nga sa lauriora awul magimla met magyukom dasor kwasay kadamalisi verela loans legal mo support functions adira kalgira del malisi melagit makal lauriora develop training programs al address ay gagid yel alituut kel kuk Ulera kal sensera APAFs 2017 nga ka ulumuol lonsis akal dahil marang speakers sa kotel matut kal mortal ko favor at 2015 malim na aklam dengan nga na tukor investment kuk malim na banking regulation gigid yam na rena kalapit kal sil sa mga sila boxi sa bara ako favor ding naring isa bakla nga nakat kwasi adil moldula nga lang aliguk toman na investment avalwa de manle so akal blakar mo kalorior dire kal blakar mo kal mo clock lam ding nga kalorior mo sab egalon nga sew manguligil tagil yan kuk omsu nga kal lomay sel mo ay puff sa mga trainings nguk lang nila uwar nga kal mga ato ratat tigil na sensei lol sis aklay gagidil fiduciary training courses or sagidil time ang offer kasi yakal so malbay mura marigel mga school yung sagidil designation or kalmo sab lol sis akla sagidil AIFN lul southern nga madang Delegate may tulturok lakal mura Nashville, Tennessee Masal rapal wala Elvis nga training 3 weeks mo malay test tiang amal yakal biotel test ling tirakal mla school lo bengge speaker tigal di marut ay galorio rabek sales school nga area na investment ma finance man ne intimidating in ling Sige din siya marikita other vela kung da stress figure. So other mo mang mobla kanude man more step ko ba bal sabi mal aknongal tangat lang dimne first time wala ra test pass mga akne not no rolling kal losis akla mal yakal piotel to ko speaker mulway sige din ngal adala kamle sensei all my life emne retire education nga field education mang terapox tatulon sis aklak momal aswala yelbek kal time el belre lola ba homework al gidel crave rural lesson plans may akmadaya kaset yan lola sis akla kal payot hindi ak malamol wal sa mariana maruringi lay 2017 lak kumuulol sis akal merelang madira kalomay sil mortal investment conference in merelang aklamo me sangsel klunyo lela igagilyen lomsub lay akot kalomay sil monye understand
Adadra Micronesia o geragir. Motherstal absel temela a school to participate mal mga titra sensei matiragilyan brut aurior na investment travel sales. Last November say ako tel clone lo marail say ako tel tol sa liliselar adel attended yan APAF's investment conference according to tingal organizers na APAF sa Takmong. It's the largest attendance that they've seen in the history of APAFs as an organization. Kung das wasaya testament given hindi ako stable masuba aswaragal kotomal aswaragal berdala wele de direct kaltakal swadal almumakit ringin kofa trust fund bok partringin malderstal adam na manangani mong matyang alam mo tingin trust fund ng ul mga ringin ng real mera ako tibek in therstal of melang apart trawera mar adra ko favor segi del clolurera mal mangara although the investment ling ngagi dire kolome sayel te alan sab amal murula outreach rula trira amal mo aware kwasay tiang rahman mokte karingi yang rang rulil mergi dar adra belaw clo out to teleleng tiya yama masaba akra kapalment tergi del more madadal time emle chen sa mokte karingi le sira kotlo mo ul nga board emle sinking fund naringi sel time the expecting in mokiem da ya aringa la galda karingi em la chen sa mokte karingi ang intergenerational fund mang mo tel mal man nga wera maleng ingira mal mang karingi make sure kasi talakal mokiem da klaka ka daw sa trust fund dali may gal baby rabalu gilam lam mo ulo spera trust fund dali FSM RMI amaral mo nga lakra bilyon leng dito ka alsa sa trust fund dali mangi resel te milel mo sa irel malaw daw dali matamal dito ko ka daw trust fund dali akti mo ko assess na Kotolami ulit po ko subat total trust fund. Ayel assumptions malubang ayel the street tigal lulumo ulit masad at mo nga trust fund at kung hindi will generate up to 12% returns annualized sabi karak ayel lo kal materialize. Legal to ko na makita investment unpredictable volatile edira kaldiyor given low sparing nang makita magita dol nga song sringi enguk mo kamangal time dola sa malom ko ringi mang sayil time magiguk kamlot makalo sigil pong ngarang amo aldo ulo lang sate alam mamgu kolomgu altasel ko kalungi lagi isay matukoy na kavalmente eng altang sabedal guk mo maerey mang namguga esel salmal mo osperingi kadam marut eringi akmal di hodar sa ikang speaker iga ndi the swear and also almul ko sa igaya yak represent lang of mal di observations lang ay the swear di tel renegotiation na akampak trigi dulu di mo kaniya selva esludo del no sois para alsela trust fund kamamar abrabor da malmal aswar silver de laurior mang akbadenge kwasay agi diro ka bigitling kamama yang ahmal di labor of love it's a volunteer work more kamamar abra ako fa board of trustees hindi agi mo tuudle nga board hindi agi mo tuudle ang meeting mang hindi gagawin expenditure board del budgeted in rapid kalrak lagi mo spell murula werang hindi gagawin hindi ako na personal compensation and merate ma'am
sel effort terkama malgim expend ringi ediak tu kaseng gilal nga ringi ling akmalo marangat kwasa kami mal adra border el anga batiga ng mamara palumang malumol man ko ang lay say gilaling agi malingay kwaseng aborder de la wera mga ringi ling kay gityaul no mokte kala ar other belaw til muten touch back to aygal program na PIDB speaker if I may. Now era close. Naktilok kasi 1995 sayam ne last time el belaw o si sabaw duden. El since more than 80 applications er belaw ang ara waitlist. Tangara waitlist ling a priority ramam mar adra board of directors o mes tigel aigel belum la osis bab esludo lengira men invest aigel ududi rabelurir raw era bol sep edelo spe ragidil belu may ak other belaw so kalon nga ser belaw mak ako siga pekkarole loltet application na other belaw li speaker mo makita no ulit madaya kasi I'll be held accountable ng mga kagila kalmasaw mo why say ak other belaw ay mo ring self perception al kwasay because ak other belaw yak mo favor application na other belaw kukta kun sisbra na other gal baby rabalu may giren mo tapsulaw riyor yakmal lo marang al kwasayom ko mang abela wal mo tersmisi isel klaw mararing ityal bangkal wires sira walen most of lo sikro lelet makalorior mal maral lol nga seurar other bela lo lingitanya so hindi akto kasi lakamol nga sewa nga mga institutions I feel kwasay there's enough pieces of the pie to go around the may terbek kalaba mo sa el may ganyan wal low spe ni may touch upon na little bit ayel to ko rubber red la syurangan menar ngayas ko and in the ending di so kal mo katakli mal ayaw mo speaking so kal mo katakli kasi other mo o siga opportunities outside hindi ka legal opportunities altang mo rin niya wesel kwasa ka amisa nga alin ma syukan hindi akna like krel belaw speaking di ka malaya subra amasang mal di ka sisi el participate regal syukan rin ma selpot albangan hindi ako olingit kwase tigal ko mar alira di na kolome saygay gidetyal ko mara o mara leadership mo ko mesate an lo ngang taala klalo wala ngang taala cost of living hindi tigal ko mar alira masaday gay altang mo sa edal ko hangta baby rubber ay gayil syukang hindi mal akmal mo ilo marangal pa sa igay gilya level mo other belaw mandakal sa bedel mo otit hindi ta kuktoro lel mo atter klaada maklang arel al silsel mo ngayas ka hindi me igay so kal share speaker yak tinutan mo melek kwasay akmal lo marangal kwasay ari aklung yan seldom sisi et makal lorior direct luldimokra omso de la issues ma challenges bol sebedel makalum aswa solutions atang kamlan saula Flora kwa seme da ngwa trigibel time lulungul recess mabsedel alara Miss Timarong mal ngaringa telir adan meeting kita ngwa recess delu tu kram ko adan grabe mada sa short recess el mito mas kaula le
Sula Speaker, kada malmol martial order of the delegate. Ngarcel number 4, journal calendar. Tiya ka ngara adoption, tiya ka ngara deferral. Magadamorsel item 5. Presidential communication. Sel ngara A, number 1. And transmittal proposed to Lodaswal Mola. El mo mlisi atiging drug testing. El moral trocol adrabrior. Establish a drug rehab fund. Increase criminal penalties. El moral drug offenses. Sel ngarabi. Number 2, transmittal Laswal Mola. El momlod Title 2 PNC. El momagat PE. Ministry of Interior. Direcal Ngarcel C, number 3, transmittal Raul Daswal Mola, El Momlod, appropriate sections PNC, El Mo appropriate Audodo, El Girel Cell Social Assistance, El Mora Armla Retired, Mar Disabled, El Adrablur Belau. Take note try game madabora appropriate part tra calendar el mo mutigingir arbeklab al ngarinya tigingir. Number 6 department communication and the ngaringi sel imora agenda item 7 state communication transmittal a 9th albeit ngar umalbay resolution number 9-33. Diaka Senate Communication Agenda Item 8, diaka ngara 9, Report Standing Committees, diaka 11, Special and Conference Committees, kada move on el mora Bill Calendar Item 12. Move adopt, Marcel Gotel ngara first reading, a House Bill number 12-1, motion to pass or say the bill first reading. Okay, seguida motion ulal putmakla Florida ma awera open ulal ma every member the escrackler bol iwa title sel el bill. House Bill number 12-1-1, a bill for an act to amend Title 17, 33, and 34 of the Palau National Code to strengthen drug testing requirements for designated employees, to create a drug rehabilitation fund, to increase criminal penalties for drug offense and for other related purposes, introduced by His Excellency Surangan Webs Jr., President of the Republic of Palau. Seguida title nam ui bra clerk ma quorum das se the open ulal marbekla era bok mega assignment mo seguida el bill. So I'll open for any member. Delegate or Lul. Sunara teale malungil total mera speaker. Vice Speaker ma Florida delegate ma arbekla. Speaker tiabla matatal la duringi el bill. Ediregal ngaringi amal it's urgency ringi speaker amal ndas wegi derwa mrel wasing abela ngara tetere ratora drax. Newspaper gida almost every other issue ngaring drug related, gambling, kumdas ya urgency test, speaker makamitin mo tiang, adirigal gida mulumu concept zero tolerance gila drugs, sawla president mla oti adirigal interesting tegidel drug testing hakamitil bolo tiang speaker adlut mo message segidel provision gida mingat mokring. Lekak magungui bala mdirigal ngaringa or patak ringil wasi katam sangate alla atra drugs. Where I feel wasim namo gidea del di close arogul simigel la drugs. Namo dia katam sanga. Le seldo mesrengang speaker kada kongera second testing mager rogui. Ongerung kada namo osigra do del rehabilitation which means in adir kungil. Musegi del ko angora awana sel zero tolerance gid maktiol intergamitil mon. Orior tiang about the scrutinizing in musel kumdaswe
Ingida del osoblinga di molngal rebelo malubang other belol girelte gida sigida wadikamente na girelte ang na urgency nga nasing mal bol priority gida last week sulate al Yang malam saula delegate ora gidel malwil statement gidel tiagi del imol tingel bela ul gidel del uror ngiro ma blilio ulala mar blilio Sulang speaker malungil aswil mera bekla adrogui speaker tiang direct malungil bil kal president ablur belam la mera bilio yagi adra bilio gobangel del time makol concern gible brotringi adra bilio makmal di mombreng asaul direct lo mesengi speaker ngarnya igel tigel offenders mla amount tukut maklia tial guk telmal bladrli emgol mutel me el mutel todo el mutel osisio a telmelel el mutel continue magigida direct gora amle concern direct do miset yang en wagel go a delegate order ngire mal mongil kut mukli emsangleng tigal loror mangar do marastira o mesa aigal luror gora amra ablur belal kaseng mengargel ang pela gire del mral mo umrat kes mral sabarir lo mesa tial safety ablur belal speaker sulang speaker saula blilio utro pe delegate ora long sinsa Sula speaker toblol tokoya ado messing ikyang uknga ka kumesa sel social impact ngi sel health impact ngi maarbelo etigel adel tira mruta igagidel talamal especially tia ado messing ngi intent ngi malut kilgiri tigel adel tira nga tokora law enforcement ada bla police sama wa immigration tigel البلور بلا املا اوتو الى قلم مرات تيل اسل دومس اسل غوك تقرا سوشيال امباكت قد مدين لواسين ارغال سكول مقدر دير قم نارمين سك متملا سويس با ngarinya narmut awai ga gid klan which ngarinya health impact ngi arle anin gida mes losing atal mal amla rise al selablu belau for somebody in the law enforcement el niamo sois awai ga gid tokoy ago mes ngi mal yakal tia bado lulas losing gide del make sure that tirge gid al ada model gidil ngara law enforcement ti tionita appropriate al committee tira mo meset kya el wasesel tokora marijuana el guk ngari sel lin sira was possible more rehabilitation later on longit losing sel dosada wa atal mal ablur bela wa kumdaseng kire del mo blatak al wasing ndi gal swad al ngaudas al wasing it's okay to be here this one is not if it's touching illicit drugs then you call for immediate termination. Ya obra imo ngaring selin sirala. I think you should masal wasing di kal swada la discriminate. Gidel mo fair to everybody. Ya nga ka umral wasigel number of days at testing require niya assure al sel tial ulas molla sel 2 days sa te alira other tira umra tial uror. Also be el mood conduct a second test el confirm ra first test. I think that's a good time within the 2 days within the 2 calendar days sa kumral wasing sa bela agency require a next testing as long as within a given time frame. Maktio ngitra committee speaker was bolo message e delegal lo ngel was tiang aringa social impact ngi ma health impact ma ada belau especially arang lged gid omkoro til sodable part tra success ablu belau lagal bol get affected el route to restore trust al mora public el gid tiga gid the law enforcement officers el tira if they're tested positive en gidel nganya consequences sula speaker oi delegate to bi sula te ale speaker ngil maswel bele gorgama abais ma floor marbeklat speaker mal clear intent tial uldasun mola le tianga dimo strengthen a test requirement el more cook trigel ul chowderingia atrak delegate ngar along which I believe it has to be the visual kora di alert trigger tial uldasun mola leng
tiar arngelel ablur belawa direl ngaria klol impact ringit tegidel kitel karam ndadlu site segi yes kadmo focus sertriga yidel kida blada o ultu tire lomrar tiro asete enforce al urbelau at the same time a fall bagar se arngal gedel ngalgar belal direl mo impact tegidel dusisiul kitel kar ya direl mo ekor se lo saudringia delegate trangar along dia kada create a perception ra ngalgar belal wase amaruana de ungil drugs mongora mornya tergibel lilian sirse if each drugs illegal has to be at the same level as illegal drugs belau dia kada create a perception wase amaruana ungil mal ngalgar belau ku pol shift mo lagi maktik mo segi de a committee bolorni gide tial arnele la blal dire kalom daswa mo tretelela ongil omrul ma ongil tretal bodo yakni el tomera o kitel karal mera al sed bela mal ngar bela ora future gi sulara te ala speaker Saula tu abang ngat pang. Kami please on ramai. Malungil suel bele korgaw ma leadership tial blay ma direct rogwil delegates aktira kaldi mo oisay cycle uldas wel natto bada merenga sule la president el girel tial la aleng direct el mlenga uldas el wasen girel el nam omdas ul girel tial toera drugs le tiam manamo manla mo biandra controller git mang me warngu kol la mera matada mong bosa be lo mesergi direct ikel lo ko ya delegate orior lul ka mal el direct al maral toy ngira del mo o mesel wasea atial toyra a drugs le bol se be el gut makli el muktel mawil malakas el quorum mul wasen se be el monge kuk makarange mora rihabe ay gidi ay kel sugum mang adal ngara enforcement ta girel enforce al ulaw republic arbelau etangar se gidi mesel sugum mang matamal la se en girel ngkal adal mo o diakal lowreor girel mo ngarngi ay kel pol sisberngi el mo o consequences ra kel toyel ngia amrula lom tokal ulbelaw mang dirakal mal akmara osisiulul dasul waseng ngirel makat mokal tel mo wil mesel bora kamiti el bolungil o meserngiel el gat maklil mo o sabel el kutel mo rulimar aderbela atirgal law enforcement ma arbebira oriora kabelmental el bol sisabertel la pol tamlitel la el pol ngaria ay gel mo pel sirel either yang mo dia kalut el sab iloriora am tamal ubeng nikel togoy el morul letrir mang mo sab el dia kalut el ngaray kay kidel el togoyra omrul ya kadam dengel mulwasya arangal kita malmlam tamalak tiri kaloreng sa ice yang ngaringia 7-year-old el ngara elementary school tiri kan namomrut ay kal togoy ma aktiri kan malol dub artial bile malol ngitel wasesel gamitil mo o mga mokargil bol sab el kut maklil morsel kotel kurbabal el the sisa berngiyang mo sab elungil el kirela balur belaw mar other belaw sulang speaker Yang man sol ka ba ngasma. Sulang Mr. Speaker sel gumes tiala ang maldi masauder sel gel blals ma sel kuka after the fact gel mol ngasira trigel kuk na mo talmal tiak klalo di mo ako ya sel kisal ko ra mal please la preventive measures mo kulol ngiter sel committee tiang amor ni maldi gal bolo mes cycle ni se del morul prevent ra mo spe atora drugs especially the workforce mo podo mes masing temira ul matamo malay klal wal ubeng ngarang plel ang ngudaw daw ul di gayde Mr. Speaker kamam sulang Ari almutol sal mo do. Diga. Dia airai.
Sulang speaker at te alle tira di mo isoy sa galbal durbe klada lo sing mal doreng sulala at ang presidente gidra bado lo singeling madangelo sing tianga di regal kegedra al issue of mal namo. It's becoming a national crisis tel tora drakse bekal sils ma bekal wigel ngaringia Tareng ma todra news mga dirigal malawang asulir tiragal drug enforcers sigid mga frontliners tira sisi dem tiragal drug offenders ding say giding gredal smisi already leng kada madanga rogulo sa tal addiction na it's a public health crisis len diragal dil tamalia gel adal law spe ultra emrut diragal tamalia dalang clear ma already ma community nga alsel aktiso mo touch baser cell el toya rehabilitation speaker marbek adalo say tiragarang altogether that addiction amring gida mo oroy deringi misal the expanded CC ayagi the smisi ayagi the facility rigid ma services recovery services el mortir madangelo asang mga sutri mga akmal di soksel mo sel gamitil mo meseringi lutel mesa say del toya rehabilitation no asang magarada the CCE bring out though the provide gigi del services el mo nga sewer at the end of the day tiragarang altogether that are nga balur pelaw mangirad dol nga sir til mo oroy da gagi del toya daraksa di seguida speaker ng sulatan So, malang SR. Ma'am Sulang speaker miskakate alam nga ka aola ba yung lolo ko delegate ra ngartmaw ade kortil ang the start tiyang raw eralbo preventive kada mo uskelisay kada mo ko sigiangan mo rulisay man diakalbo aw eralbo material mo ngara tiyang place em starter say mo si kada mo uskeli tiyang man diakal aw eralbo gagida Delegates may mention na seminarigil. Seminarigil. Hindi mo ka nga seminarigil mo. Wada sige say kita luul. Madakat maklay. Lelabor say, mla mo maringal. Lam la wapto ka ave-avelel. Ma'am Sulang. Ma'am Sulang SR. Malama umda sarbe klada nak mo uda diri amral toy umda sarbe klada ma pilu belaw di umda sura di ngari ngari rir tial tokora drasman ay gigil toy prevention bal mention niya ngat mau mang SR tokora rehabilitation emergo gida ko umda sura setia vice speaker kale vice speaker kale sebe del waseng any reduction ra gigil penalty el bollo lo corta mo sentia 10 years te mo mora que del rehabilitation ngari ya anybody mami assume sorry mo parte ni aklo ba karbela urogir any reduction resel sentence record en mo mga secure tudur dra rubak ta we ruli tial blur bela un manal mo serious gil tial drugs article say of course committee mo do ni que claro recomendación malang laruda tial tora draxra blue belaw mo hindi ka lokol bodo da karo man sisilo kabo am lutel mo ngetobi Absolutamente mutel tarate ale speaker akti disokal mo attention gidel morsel page 7 line 5 el mora line 13 any proceeds el derived rayagi del talamal ablal mingi tial babil tal uldasul mola amna mingi mangna tob da mna mga klisi as other all bill appropriate taudo ayel proceeds also is bertiang if you look at it and 25% el 4 times mna tob taudo namo dia appropriation authority gid over tegid udo del mesoism just to catch your attention there, the appropriate committee kulo meseri, ma chairman always means sa kulo mesero say. La amo ngil ring hindi kaya ngar alen. Ako ra di mulbo sa gidi am sulate al. ay misora kada bredil senkyo tigel rogul gongem da pasel tira first reading du hoy game la pasa el omtok ora de omtok na pas first reading assign and morat CGA committee chaired by Delegate Gibbons. Floor there.
Malmolmara first reading calendar gives selong erung. House Bill number 12-2-1. Make a motion al pass ringi ra kotolong giwel. Sige, the motion la seconded tali trakler mal iba title ra. House Bill number 12-2-1, a bill for an act to amend Title II of the Palau National Code to establish the Ministry of Interior, introduced by His Excellency Surang Whips Jr., President of the Republic of Palau. Sige, la amuya title ringi kita mtingel wasa kadamlar officer president til meeting. Imlo mtingel wasa ngara udaswel mang gider roku larse madi botot tira pa speaker mal sipele ko mkoradi. For the our record, the Mabuhay Lomes, the ngaram ni udaswel sa president til introduce segi til udaswel peasant ministry. Speaker, tutan mereka malu tutan marbek at tutan marugul delegates. Tiago tersil segi dara posisyon ni speaker atu udah kulau. Normal, memang sudah bek al musul me, ukir bek al musul maklum dia. Speaker me illegal na meeting was able mention ngi tagi sel bill nya president tamle Saudi elim tagi introduce lang. Rona ingil bek al ma mukter tiang speaker ado dong lilo sen mo create tagi bes ministry interior ang clear. Alin dia lombas ni lo sel guk interior am legal marka ko sel to speaker. Ese momento ni speaker tiawai algora mo bangara general mala culture the Ministry of Human Resources Culture tourism auto segi speaker create the vessel Ministry of Interior bukmal di mo concentrate agil maldi belau sel belau speaker matia kumla iwil malgol wasing tianga mo o preserve promote Palau's cultural heritage ma atukura youth ma atukura lo amlukulut muktoka le speaker magda meringa sula president mo sa el otobri tagidu lasre o mesin ko mo botau tu las speaker buk model ma foreign affairs oktimo mura foreign affairs tiaguk Timura adi selvelau. Wakil kami tiga speaker House of Delegates Madrid Senate. Manisel book kami tiga Foreign Affairs ma Domestic Affairs. Tiamo sabela kami tiga speaker Foreign and Domestic Affairs wo oriol bengel taye. Concentrate tegel issues madu primal concern ablu belau. Ma direct nganya lots speaker gama entertain ngi dengan namu mereka lebih atau kora waktu kora environment tergil mata kora about climate change. Mabut sebenarnya rumah saya speaker masuk melihat al direct melihat tergil mention ini eli aku tahu lasra ministerial kora climate change mabut sebenarnya dorngit ma seru kami tergil melihat kora climate change mabut sebenarnya review tiang aku propose Allah sultan sebenarnya agam model tadi kampanye mo ngerti bibilang rat mo mutagil ministry speaker mo maktul ngita bek alo sem dumre pasatian mereka meeting mereka tu beri report mo sebel tu beri la timely fashion mo sebel mo ngotmok mata ministry speaker abol ta ministry ngel arnya minister mo ngara ngi mo president abuk mana milay tra mo minister speaker mga mual ko tiang ya proposnya mal bertak malungin bigla speaker ada question da continue sulang sige masawla vice speaker sige del kora kada belum so del sel dasun mala aula la open for anybody sel mega kamit del gel sige apa direct transpang speaker mal masawra te alle ndira mal akmal lo mesek te alla e mal el mo omda sula say it's about time el direct el domestra
internal affairs gidar other belaw sel gumeset tiang yang mal klo albor lil yang modak takay ke rokuil el kora toera sports ma culture gid ma igal mosabel el waya el kora amud law de sweater other belaw el especialia youth mang mosabel el marail el بدولو el lo top da ikel waya al talent tergida ma ikel rokuil ngarira balwad marangal keda el sebed el gut mokle milisi el mosabel el gut moklia bela lo makasal بدولو lo giwa ariu tergida ma ikel kuk ngarira balwad el sebed el improve aklangar gida ma toera balunti segit ya so almo o duli malmeringa sule la presidente el direct al la masjid tialul daswara al molla mal bolse bet el direct al mo o tirgel gamitil mo ringil bolse il mo ngil el mesang ya maral direct al dimol dubai el lul desuela a vice speaker el wasel bolse el meret el mo o la mata the start el matmok lay gay gidi roku el ngar ngel kuk bol nga sa bebir ay kel el ngara al kuk ngara kel bebir agencies ra government malakal sal mal lobrao de el bol el biota aureor el mrael sulang speaker saule madam pa hatobi sularate al speaker ak isualo aso senga kataramal muy lo double tal es el dasura mo es el ministry speaker tergib el qora shift attention el mo prioritize agel cook ngia internal issue ra kidar other belaw qora dia dil berberi ma igal ka cross el ministry aku mo kay brober ngaral mang cook concentrated ra one ministry el cook di omes agel improvement el girel motmok aba speaker karam le mention issue mauldasul modarsel mo presidente Eli of course ngariya internal dialogue marar lang seluldasul mo ongeia mini climate change mortal ministry ngariya kumes selungil aldadul maral la dire sol mo budul segir bakti o ice mang akmoror ngi los OEK climate change mortal ministry el kukti mesra mitigation adaptation ra climate change impact ya financing ra climate change of course hindi kasi pwede long aid mo budurgen sigil tinga ra finance di seguida so del mesal of course kada ngur ngayang le speaker ngulo tingali ra to obey alubong kucharihi a climate change impact area amral toy mong tianga every state has it mong girel mo internal issue do southern ni do Mr. was tigal governor sergid tamakras il ko iwia benefits ra gagid impact ma mitigation funds el mo support agel ku kora local issues related to climate change sularate al speaker so kabang emil ka akti institutional mo atel bile Mr. Speaker blaktak milisi aigel l'activité la state jese aigel wakatur ma atoger arwa sports youth amal klorin yang la state ako mese namo bailangot al bail yang ara kuranda which is in the practice yang ara molme maka ko olingit milisi resel kami tin mo ngatiang lo SMCC ang ara lo ara aigel state tial es el ministry por focus egal state el olisi egal state mosebel el participate egal role hacia la national government thank you saula malgora umil sa session na belilio saule speaker kita melaksanakan meeting Eli lobangel a president tiagil tokor a climate change speaker maluk tilur president kasi ngirem rename tel ministry gar fisheries agriculture and environment el ministry of natural resource and environment le tokor climate change a natural resource ra blur belau environment ra blur belau
malpractice sel bora tigi del ministry lengaringi expertise tire makatatal mururi a finance tara tokol sel ngara ministry of finance malubang ngar di segi da kukto mesengil waisete telel sulang speaker Ang saula bilyo. Any more? Saan mo, al sumudi ke bakwa sengkyom tire rogul konger the pastor tira first reading el duoy. Tiad assign rin la kumese pa speaker ang tial proposal mo be el ministeria di motokta ka tokoy. Makrom das we wagel mo lokoy ko do re dring at pang. Makrom das ra committee of the whole mo ra artiang magider rogul di mot mur al sel tiang mendia ka auror ngarinya dia ka logor. Every member ngarinya swal mo ko al sel tial apa ka mo dei trin bredam. Al sum di mura florидere el bora committee of the whole ka chairing men sa legal consider environment magensi consider state el mot mu kada be committee mot mur al sel rogul ada di mo. Al sum dia ka objection ka sel appointment ele ko ka tial bil ako ba vice speaker. Hindi, Will Sule, Speaker. Sula. Okay. Msaul. Mr. Speaker, ang delegate Toby ako ram na-mention, donit mo sa club participation ng ibang involved. Everybody mo participate in lekot, ang igel consider kau, consider malgyo, consider everybody, egito orre other tiang. Mang everybody mo meeting orre other, maigel rokul de sura dit mo ada. The borse egel, kasi mo ada do egel rokoy. Flor nga ulo dumlo de gisa ngaram lungoy. Ulra seng kyong ya ulo ulra sa imar malsun sa ele at alel porngi. Ya form lo meu del. Til do the swele of course sa committee mo ulra. Oy, kulingit na matige, tiyakam na mo, assignment ng committee of the whole, matipo those, mesaygal definition or cell responsibilities at yal is an interior ministry. Public defender, akumdas yung adakal well outlined at tayo the definition at the responsibility ng ministry. Direkal po the measure cell senior citizens ke responsibility gira senior citizens sera alasan at yal super ministry ra ngariya culture ringi ang no separate responsibilities ringi edim lakaw daw dal mo obangel makulingit dalwase po the measure segi del gora apart ra responsibility ra culture mat gender will make sure that senior citizens adung la programa services and mortir Malmsaw lang ang ramluy. Chairman na Michael mo suadra committee kaboy floor. Malmal ngasel bill calendar first reading. Make a motion al pass. On first reading, a House Bill number 12-3-1. Sige motion ra floor na second clear kam iyo title selvi. House Bill number 12-3-1, a bill for an act to amend Section 28 of the Republic of Palau, Public Law 11-37 to appropriate funds for social assistance to retired and disabled citizens, introduced by His Excellency Surang Rips Jr., President of the Republic of Palau. Iyo na mo yung title ni mabodolan tira delegate order di helper kita gora patakil sel. Sulla tell speaker. The actual amendment of President, simple amendment tell sel moment ringel al appropriation. Si actually them authorize ringi si amount ringi ang 1.4 million and na appropriate ringi ma kung da so tila President teng speaker asola bod appropriating mo sige to disability. Ngil lundas speaker ending akmongel wasing sa dorura budget la rak. En sel mlongan sang sel audo de accommodate ke kidro services sige dam naswat. Sige the authorization including I got a judiciary mun naring ludo the thing il authorized in not appropriate. Melang
Sige lang mo first quarter gid mo kaduming sa report. Most likely kadala mo ado gid ma Ministry of Finance was nga availability of funds mo accommodate regay gid. Hindi sel program adul dia kalpas program speaker se dulu ringi da last budget year elang lege dimle one time ang gid president na oti consensual mut ringi da year ni se gid mo osi gid do mo mot ringi gid mo ringi mo basta Ministry of Finance. Hindi nguk direct practice gid da last role bides speaker mo timora direction raw sel ko se mga nga do direct ya kami tira karawis min sakit mo klawyor sulat ya Saule chairman Rawis Means delegate order aula la open leader sel discussion sa gid kabo beliw Sulang speaker malungila urel tal nombre kal government mang godulungas aududira other a state ma a national ma private sector ong tax mal mlongil mang sel gaber beklat direct tigal sel mlaududi tigal guk ngaradori tausen na merio akmula si speaker len adomes tigal retirees delegate pension adomes la en earlier 2000 et seguida last el raise Emergo nga domestikal 480 speaker kung nito kom our members mal so tiga mal mring logdor edungul mo 680 kaya ko ra otila bilio speaker edungul mo 680 tiga ay sem katatal nga ra logdor ablur belaw mat mo kergid el lang tiga gid along mat mo kergid mo yung speaker kaman saw ngat mau malungil tialuldas Mr. Speaker. Hindi ko ako komdas ko mas intelligible premature ang artiyang edir ko to sa dra igel mo tang tingil malubang edisyon sila ko ngek plasen ngara budget ringi makpai sa igid rol ni delegate order abay kumarit masing abay gire del sige funding about discuss it into details order I see saulang at mau any member swal mutel Altsugumang hindi agad ako lara secure giril tira first reading. Tiri rogul ko ngayon da pasra tialbira first reading do oy. Oy. Tok la pas assigner mo ra oy sin means niya mo do oringi mga bat timing ri sin sa senate ako ra walgo giril lo baset. So sige de flora laro gira wedra. Kadang mo kung mora second reading, dia kang ngaringi, third. More cell item 13 resolution calendar. Dia ka resolution sa ngara committee referral. Ngaringi ngara adoption. Momega motion adopt cell number 1. House resolution number 12-4-1. Era bolong yung title sila resolution floor dito ay sila sing tele la red beginning legal term itirgay gid la ang ariya clerk sergeant arms tel AO maadra la argid uspera resolution to start the work hindi kaldo ay tiral di uspe action ito mo rin to expect the resolution so el beginning el regular session we need to sige dilo make a motion niya floor leader gire la house resolution number 12-4-1 mabodo tira clear kung iwa title se bodo la secure ngigo House resolution number 12-4-1 a house resolution to appoint Ms. Leilani Senior to the position of Clerk of the House of Delegates of the 12th OEK, introduced by Speaker Gibson Ganay, Vice Speaker Mario Culibert, Floor Leader Warren S. Umetaro. Okay, sige resolution bal iwi actor mga niya ako rasual mo dul gire resolution na ulala open. Abo delegate order. Dia kam surat talas speaker direct this wakal comment el wasi continuity la wala ta direct mat lutu trel
Mga guling ta support other kay kita appointment kay kita sa man mo no. Sulat ya al speaker. Okay, sige. Sa ula orio nga ini me. Alway sel ko dia kaso al use popular asenkyom tire rogul kongem da adapter ti al resolution number 12-4 -1 el du hoy. Omtok. Ya omtok ang sel resolution clear floor. Mol me speaker ngasel adoption calendar akmora ongerung House Resolution number 12-5-1 yakuk sele omliola Mr. Del Pascual el mo Sergeant at Arms Tial ngotrui mongerul House of Delegates. Sige de madoli trakler yota itolra. House Resolution number 12-5-1, a House Resolution to appoint Mr. Dale Pascual to the position of Sergeant-at-Arms of the House of Delegates of the 12th Lolbira-Cululaw, introduced by Speaker Gibson Ganay, Vice Speaker Mario Culibert, Floor Leader Warren S. Umetaro. Maulala open for anybody else want comment or any statement in regards to resolution tiateal. Otherwise, tirge rogul kongem the secure seal resolution 12-5-1 do oy. Omtok na mga resolution floor. Morsel item 3. House Resolution number 12-6-1 at yakuk appoint Ms. Hillary Kipnis el Molmol Chief Legal Counsel Tial House of Delegates wa plol mregra January 15 egadal mutal malir el aldi Molmol oltirak lagel directly the Lord Chairman Ways and Means Speaker Molmol mra continuity ra gel loredra eli mel ang mamrail mo ak mega motion adopt or say the resolution. Mlase na motion na ma Ari ako sa mo dura wala pala ko lara senkyo. Tire rogul kongem da adopt resolution 12-6-1 el du oy. Omtok namay floor. Morsel number 4. Adoption calendar resolution calendar ngasel adoption House Joint Resolution number 12-1-1 mega motional adopter sa gidol resolutional appoint Miss Adora Ngiramolaw el mo administrative officer 12 Olbira Cululaw. Sige mla second motion ra Florida resolution 12-1-1 appointment ra Miss Adora Ngiralmau ese mo Mr. Joint Resolution meaning ang gid mas senate ako ngira mo siya ang gidel mo ora gid matya the initiator ngi ko ngira Miss Adora Ngiralmau el malmol ora officer gid serio kapang ang relong Speaker, alam mo liwat tayo di for Ngiramolaw. O Ngiramolaw. Apa may clear liwat tayo. House Joint Resolution number 12-1-1, a House Joint Resolution appointing Ms. Adora Ngiramolaw to the position of Administrative Officer of the 12th Olbira-Cululaw, introduced by Speaker Gibson Ganay, Vice Speaker Mario Culibert, Floor Leader Warren S. Umetaro. Sige, Maria Corsal mga adura. Thank you. Latiril ko ngayon adapter seal resolution for Adora Ngiramolaw for a ora Olbira Duoy. Umtok na mga Ngiramolaw. Na mga floor leader. Alam mo, Speaker, katangara item 14, bigil nga rin niya ako measures, bills, resolutions, communications, also rin. Loltob dara mral mail session. Mo trang mal sa Clerk, mulkat mokul maungil bisul.
petitions, memorials, and communications, adi akangaringi. Furthermore, sell miscellaneous business, Speaker. Ay, Chair, adal sorry mga dura, ilang tayo, balilyaw. Ang saule Speaker, disokal din mo ay sa kwasesera January 19, 2025, tan American Sunday. Bilio State Tribunal le hostra Governor Aquam 15-member delegation ring. Se man special trip ringil mora bilio uktim lomes modadu Emrael. Di importante se Speaker ang balungil at tigingil kasi tial belaw amaral lungil belu Emrael clean. Ongerung hindi luasi malungil argul kabelmentra Aquam el hostra other belaw el ngarakwam arkirsei marurior mangara school marguktigel di mo visite marael ya ong eden kwasi kadmal mo melmol milisi ratiagi del dolong le lakwam ma other belau sigi speaker mi disokal mo kulay se degal baldimo mrenga surela gobernador abilo Dr. Mais Robert el mal mleungila host sigi del Sunday sulang speaker Misal, arian buta sal mga dura, SR. Maltuta ngiltuta Speaker, mga officers, mga resta delegates. Akmam nga dadu ay kal aldadakak mletay pinumbered. Kurang mo katal ngela amnamara la bilas. Inga kam mo dadu. Makwaya black po itra bilas. Hindi waya blola kate elekar sira installation mo dadu. Mong di mo sube sa dik mo lang ko ayok nga iklek, hindi mo mo reng sa rowing. Siya nga installation, kumle pass a resolution our officers with a majority, imlong umuwi wang clear, armless sign or resolution. Segidal umuru at talgiban may maknitaw datswek, lenga kablal elektra nga karadang esal mertyang, almewrol girang esal. Ulukum, mamle pasay, almer kamam nga kamle signer ngi lang maturity mle ko ngi se dia ka mundar nga akmle pasani lang maturity hindi elasel adang esal maturity lureng sa tel toy almara ka blidir amos wer mo nga ka anti sociable lindim laksay ngi se kita dim lak long bisurarong so the lutulo meser gid ling chelo reveling gire el mengudar ad hindi ako dumridar ad yang akadang okertel gingal ng esar el hindi ako kung ngerger akmel ngerirar ad ng esar madrirar ad ng esar ongerung sel correct me if I'm wrong selom sode ay kalkamiti way ko radim la ka okodong nga kalmay alwasya bodmitra penthouse bodmitra ganya meeting ergid limso de raka meeting nga dimla ka okodong almel wasay na mo mereka officers sa magira dal mot makarogui at adu almasaw dai kal committee which ako luspe alwaysay le ko luspe alwasay kal committee a committee almasaw da 16 state terbelaw including rabulurang esar masirabul waysay telo mrul almer el alsil sendim la ka okodong almerngak hindi ko mal misaw milska kakamitin mukmo member hindi el alsil saktirek doon oklawasay mukom smouth 11 state ngari misaw tarabulu bela ang esaratyak omon mo kadong rakamal mong mongod adu rakamam pika kamiti el kuktiblo niya sa istorang esar nga kadyak di ako era aklang arababal turual. Akti mga sel ngarelang esar. Lesel ko mesetyang, yung maya kami 11 state upam dongok, emdulwasin dia ka ngalera, aradang esar voters, mangira ka bora al-omso de la blue pelaw. Sedya kalungil basur ra odarang sik. Again, nga kamler dial dongok, ragi ngalerang esar, al-madri aradang esar, ngari aradang esar. Di mlakpel may mga rekir. Rabalurang esar. I hope pegi the roko yung artyang. Aure pabalwa na masadol waisay.
Hindi mo kabe mo ngarkera belumiu. Komel ngarir ar adra belumiu. Komadrir ar adra belumiu. Kadamel masawd rabelurang esar. Malgi revel ngaka olengit luasay. Mebo the dakar rokui. Ya the dakar rokui dong at mokla. Ikadam sisay. Esel do prayed. Ikadam mo hayayol. Mo diakal sabel madalam a root sergid. Lekadam mas masim. Esel the dakal batok. Yung ekida masisay. Mang sige daw urung uli kalau si please se beda dakar rokui edo reor. Ali ang esar ablu. Ang esar matters sulang. Florida kami di bakso ay kagil di maksay yang mal sokat tingela sokan masasayan ra adalom tera bulwal mal. Hindi nga ko marang sinsakal wa sigidro ko yang ila rules sergid. Ngara alsel ang makatakli wa se makarama moro sa committee. Mang adya kal agira den matangil wa se YC. Jadi soalnya Vice Speaker tidak di makmul wasai. Kita matang liau oleh tial tokoi. Ya tokoi raikal abitang mabitang. Adi kal besel tokoi kloklel tial demokrasi langaringi. So sera takot lomu oleh katora umudara se kita gira den mengerungol. Akmal di mo do smodi tiag di kerdep. Ember ko kita wagen moloi. Gira den mo kaing set makan urior. Mal girel. Maktimos mo di tiang hoplos ya el almran mel time kadat makaluror sa da gay del issue del mol motang. Kamamal mo ut. Agim letelang, agim lenain. Kami ul BS letelang, le 7. So kamamal mo ut ta ulam dasro sen diak do orang ul 3 me ergit ekadmot makal musadar arang lela House of Delegates. Mbay uriw lagi maamrangel wasi kom cook na start terang ulo. Makapela lakad ng mga ringiyak ti wasi sel undeswiw wasing gira del makarang tila ayam na undeswa malko tila kami makasaya kang mama patukol uton na artel wal birak lulaw. Mantiya gimawudi kan makarang agi oy lemiw elmel wasin diak pod adadu malumang sel mo time lumil time kada. Mantiya kada katu el marabitang le segi da ura au result tertial bitang mabitang ay gidel kami am lekot star. Ati den malkol Vice Speaker aktiwasing segi den malkori ay kagira den matangay kamsong sinsak il masantela like ay del olbira kulal tangari Vice. Mandiya ka kantila no kol girir adel kuk masaw de mitu por sel mo klisi il ngarabitang. Vice mabitang Vice. Mang aktimak muloy sa gide merko e baywasi til ay demo ko niya mal so kalto ko asi podo dakalo real watingil ngel speaker gide sel podo dakal betokol urior betokol uldas e betokol ngara mangara ngara sel gut makli sel moktegra abelaw imol belu kadamo msisi ndi ka question tila maktik muloy sa gide lasing kadokora o ulwase kadamle and apple merti agil dangaringi which akum das pabetul adro ko di naklom das YC hindi ka arangi ngway gitin maloy medo mul el wadong waya sel mo kaltang argi dera ul time hopefully hindi akbol mayo momre del way kilay din maloy mal matrakaw ako klok ngaral mertiang ak all out ng sa dagel girela aktik mula serul sergit a provide wasim kara umorul tra committee mangraklem ngra alsel mo sel rule sergi del rule sengar beklada ngar al sel hosing makara umolit makara umoror makara umbara mang segi mam sulang kabo eto Sulaya te ale speakeren by Malmsula takal delegatra ngesar malmnongil all ta cook inside cook serngul ma all the swell gire telu arngelela House of Delegates relal 12 OEK akti sokal dilitang speaker neng kamlar ngi emle staff den alakalwit makatatal na staff ra olbira kululaw especially House of Delegates at one point in time yung Clerk ra House of Delegates wala am na history e nga kami sa history mo kada mo terrible mo nga hindi before a history a democracy
ngarngi bled adapterngi. Democracy ngarngi majority ma minority. And that's always there for a purpose. A purpose sera majority ma minority. Agire del maglorior e kagrosa uldasu mga filtera uldasu el morsel malungin morar bekla. That's the purpose. Say yamal tara main purpose sera democracy. Majority ma minority. But beside the point, tell la House of Delegates ragud ngali ralo mul first el mora 6 alak alwid egmnarnia majority ma minority. Has been always that way. Dimne recently takmul wasay tiang House of Chairmen serabol arungola House of Delegates and the asabil filtera uldasule tamle tiles 88 but tamadi sadi wasay meba ida dakung edo ror. That's a history. Alakal with the floor speaker and lable 6th OEK and morngia House of Chairmen. Monglo I say the seral recently en kuknaria tokol wase tia House of Kokongay. Lemne tarungu pada di kongay. Mongkuknaria tokol wase kadam le House of Kokongay. Mugiti tia lemne House of Kokongay molmutra 12. Menghale kuk to desal wase tial kuk bol wasel tretail kaltang kuk mor set tretail kada kuk mo ka cruz aldasu e filter ni morsen nia mal mo ngil adar bela din diagal sei del division a ul mong mo diagal reli auror a kumral wase a plaka cruz ra politik sa di wase digida gire del metmak e masada toy nuole la blur belau el gire la blur belau ma di ngul mo seguir speaker so algo di highlight agig di me bot tarngu de do rula orior e re igel cook differences nam mok bagada cook orior smoke like agig e move forward the giri other bela ro sulati al speaker Msau le flor akoram das se vai di dol mo seguir en igual emro gidro gul di ondas ro sing swadal magalu orior ending kada mil gorok ruli ame el alsis yung kada mga dadu ang esal wasira hindi kita matangel wasing gira del makalurior makwase baila kada sal masada ngarang lelu udang arngi ngararul sergir atlet tele da ma omrele draw el tiama kada kita dengar tel digaw dengai madalu tel masada ya kada bai kora wada lagloru ra moklumir tampai dom das rosing Dungul mersegida al dadu egidol mol mengara session edo el gasoes edo ngitu mos bedel mutu el mot mal lurio kabang abililio Mam saule speaker amram nongil smoli atetel tel tora uror aiga ku kurol waisida tetelel mang mal lungil argud mang abelo bolo dgeleng aiga gida tletael ndiagal alwid ma diagal bloram kitolomru egut makli Makbal di mereka sulem nos elgut mukiti agid memlam katmok. Dia kau agil ulko jal lugil berurang esar ngara bitaranga. Wagil omul ko speaker. Edo mesa sel lugil time. Bornya aldo adu. Le bodla ka lugil do uror. Emra lugil di wagil ngel ke speaker gid. Mil logol di wagil di lu gid tigil. Mal masal speaker. Masih. Oi kabaw ang igual. Speaker ko ka di mention ang claim diktu sese. Ya da. Speaker yel bol ko mral toy namo brega roguy. Mal teya fuste session regular session speaker. Tiregal mal di olingit lo si Madam Saul arrange badrei sil choir Saint Joseph. Mal umbral wa se ulma ka mli arrange wa sel Tora el بدولو إيلو بس يجيد البوط وما قلت الرين ديريغ المال مساولة الإنشية موتيلا تمارون شل presentation وين مال أوتيلا شذا هذا لو لو شيء يجيد أمال شيء المول رجل المول بلا رجل بلا وما تيجي نامو أدورو ويا دليل ترى التوبي ما تيجي نامو أدورو ويا Adi ontiga se do basel kaltarrenge speaker do el dulu la hombre garo speaker bela da se agua de ontig
Ka ulul ka speaker kamla ada sport kamla all star. Lol shell ora era dora urande ngaringa ora debate to sin tamura first tamura. Di selemrula lan ave speaker lol tirak kargi. Sida ora di onti ol shell do babu speaker da lo ro kul mara dulu sula. Yang malam sa itu ngiwal. Ngari al mutul soal o vice speaker. Speaker, surate alle. Malungil ma delegate ya salam no super muy gel guk na nulo speaker. Di bol assure ma bek alwa sa alugul delegate sa ngatyang agudol teol gobelwat. Misal mo misal kami ti speaker adul gadi members sa kami hindi katal adul loitra aureo tialblay. Bukti chairman si bamlo ngiyam ba chairman madyagan di alugul members sa di nga selgel committee. Magomisa delegate ang sareng member at least ng uphold committee. Adala uphold committee. Hindi ka alat tial loitra related blay mo. Emel kong wagil dilo nakal delegata Iwan mal global gul do agel dilum e ngam speaker ngam luk ada sel gimara egi o mesel news emo ra egi lo siga angigin musel ko atri ko amita da bandal bo sel modera tiene placer en toga mita toga speaker sel do ndi agel dilu delegata Iwan da malas speaker al mo da Los sigue seguido el Dios, mucho el malungil, mara el beclad. Tú la speaker. Hoy Florida usperti te alle dik mare el mundo el vice speaker am el southern el committee membership gida matangel waseng arinya tilo vertial blay el dirga kabol mar lurior en top del murar wa Facebook ngaraklel media social media out there. Rama membership ra menso di ngartiang e wais bolo tenge bualo sing se imora igel kelolo melureret elaku wais ro se tial rule sergi de ngartmau awas speaker mo omat ra membership ra igal committee ngakadim lak waisei se rule sergi da waisei ndinga kamil sa te alar pekkel chairman makadam larsia ko melil trawasing tamo odamam ta makaram so se guru ngiro se ada matengelo se truata kam tebel makalo ur marwatang se gora blete algo en disel lastel gul dengli adim laka adel dia le member rangi di committee mengaring abla bodo ngel waseng milisak le mo isel di tingel adra urered emlo waiseng idi bol bertak rabula sendim laka intention rigida merura adra mongel representative ragel beluri dia kabel member ra committee ra mendin dakal waise gi ngidi se delo wais rasing sel tilo del mal koram lo togar aden usada ngi adim dakal waise intention gi den meru tarbebira aden mo dakal member committee di kora error ngalge de tirul moise gi dam lo dakal salmo ngil ma ila al sil se qawtal mel ndiar members ndiar member nga committee tial blay al sal makasang la atril committee member tir Kung ulam sa akamsong ayang alungulars. Oy malmungil la mitra suel bele gorka speaker bar bekla aktimo sakal mokmu bibira toy elu de sugal gire la ikal tol namdung for whatever purpose it pays so speaker akti sakal mamodo dul wasisera lela tial bira kalulaw lomu ra awuriura senkio e bol motorgok la tirgel namil taraga bulurir member tial House of Delegates e ayer rogul tokol dilu mel mutra la chilsi amal kumdasong ul tirak ra constitution rigit malula bulur belaw marul sa procedure a olbira kalulaw a House of Delegates el dakal bulgula waseng other rogo ya mula ringil ari sector tutel la ami mokal kabel mental bangarnya about understand wa segutul tuy raigel kempora blur belaw malla marul so procedure tial House of Delegates sa mga mokla wala doing so
batoka tokol sa el dubo. Mo dubo apatokol kakaraw sulod swira ra. Mesera agita di metengel wasiabek le warra ke bol mereka senkio. Il mangil tarad el medat tel House of Delegates. Ika modurura process el momelil trar officers tergit. Ige se ombu el process ra au era duma le daw. Mangarnya igel dekan necessary ngara rules of procedure hindi kal illegal to in politics il bodo durungi ngar segi the process of bodo durungi nya momngil tas piger mabay sa mafloli mga di mo plak taklo ay so nga kadiak happy hindi diak la happy because ngigal moru ak unhappy lang dimlak prevail sel rule the swagel mga mokri ding it's well understood blakatak dira katal mrang sakal wase kami am kara di that doesn't mean I'm happy the arrangement the blabo duro ngira they want men mutre lang ding selomul nga kami understand the democratic principles ma democratic process em sois per House of Delegates mung dia ka amon dalga kalwa single tangra mangarsia nga kamara no mon mutra arrangement tergi dragi ngal ng artiam dia katan ng sakal boys out to basin tiangra mong loy se ese ki dia atleta sia legitimate process of the branch it's acceptable mung I hope and kita sabi mo understand the say abay di one di one tokol so kalo lingit ringi el kidro gua sintir kita dire kan na witness ngi ya kumtas wing intim lakal so adal treta sel exercise ra individual delegate exercise ngi tial session ma aigel rights ngi ma privilege ngi ra during the session el speak his or her mind ak pibirata makumes aigal debate ram aigale congress amligele speakere akoramo admar till to the point was it kal mutul uncivilized ra kamama lawmakers ra blue belale kamama agim ngarsia ki adul ngarisel rights endi ngarisel teletelela adigorum omul agi ngarisel ibela kamama ilkimobang yang artia mauntiga semme pot balance seikit kada mungul emo kakul emo karbar rules malud kempor git hindi melak tamli malu be podol ya imol ada do okortiang mo feel wasi ngada kal sabegal mga do because tiang al amata arsun mo nating alak monta akmalo liter segid luasi pon sabedel mi mokal ada do el enge kita atakal delegate sal na demonstrate so with an oral as well et exercise ay nga rules circuit el sige speaker gid ma vice speaker gid ma Florida lo tirak ra rules circuit so sige speaker amal lontiken mora kauma officers at yam sulang ya fal saula mal pagtaw tel troya of course mlaray gero lerni ebuk no dial sebel mang accept tra factor sing group sige and of course dia unhappy lang kadi why say hindi mo leso kan mo kat sa yakyu ebuk no dial sebel of course unhappy dia accept ram lokats hindi dia kali important role kasi kadamral make sure bekla ang aring writer team dia bol feel less delegate ng artiang first year gid hindi nga mabay speaker ma Florida das lo si kadruli tial mo open ling wagel mo ko ngari arul sergit ngari secure gid dolab lo tro klape kel to hindi agil del bigi crack mont al masada ngara abo yang rolo sulay speaker ako tulule sel el maldongori ingel sodro gulto koy kasi adal mimok kol mo dosura aulole la House of Delegates Malta bebirata matokol bodado alat telgib tito kara orang sar bebira ndi sei adru lela aldadu al sela House of Delegates egida me sois belum tea abelua de nga utong okotial
sebagai kuasa kumpetera ngalong ugia senkyo Michael liya ko ka mle mandate trawa temela la mangala ka temle clear arogut to ko mesois balsetia Madamla, liya ko telsil sa asenkyo la session, el 12th OEK. Like what you said earlier, was a democratic process. Sel the system ngaringi seigil, gukora ulol was a tangaranga. Madamla, gongero ul was a tia leadership board system sel, melbol met makalor. A close to telela, gire that makalor. Sila igal yawarra malmay el kita mo klo al bangladesh ma obrador role por sis pasil we must work together unite regardless of differences from the beginning yang nga ko ngel logro el nga sia leadership atang mlornya titual dosyo maru that was yesterday makasokal mo forward from here on and make sure our goal to goya al dagal role sel top da isel talblay en isel House of Delegates seguida partra number magumbra speaker al wase hoy tang moringa igel titual do swe or the mokmung and this seguid sel that's the beauty of this place kwasigida sa delegates sa ko kasel tiang ngadnya te level gukmugel lulta swe mata de kalungil ndi say yakute leather kung guswe de nga ulawle e debate issues a majority will rule say a democratic process ilgi danga sel mga kladilu tingin nga sila danga installation lo setia one house unity for all kita at makaloro namo merek tial google part ilgi da silis balsen kaya namla edo le mesois magumbra speaker wasing Igal maral mele warak, oi, tatakal uror, mangaringal tangkuk mamtar busurgit, hindi gire del kongel makal uror, el mut el logit tial 12th OEK. Oman saule, yang ka kongel, hindi ka problem nga members nga wakamiti, and let time al dictate kosin nga moringi. Di kita bay close to tell kita kasi mnamo time tatakal uror. And make sure ang lera mo mok el dia kal kora mo ngaringia loito lure everybody must work together say abay gida dro mesin ngira almo pam sulas pigera te alle ndim le gida so alpo yang mal remlui kalba bang remlui le kora Madam Sara te alle Mr. Speaker Akmut el milisi ay gal tigingel ang gale misti marong el guest speaker kita al tutawal wasay podadagi ang masisi aureret ak edire gal malo urang asulir tigel el chairman del committee el mle include a delegate ng langoy el mo ma delegate ng langoy mo muy lo ngasewa gal urior el mo kan gestera el committee madire kal mo al ngasewa igel urior el bodal al bangla House of Delegates akura nga sulem speaker el dire kal regel assignment regal subcommittee sergit standing committee sergit ma inclusion ra membership ra ramlangoy delegate aktire kal mo alngit el wase congratulated to staff forget the blood ngiti tire mo algita te alam po sa edal meter tir in person dire kalmal lolingit el wase dal mol mel lorior al tmak en bato ka albang lel belaw kada narmang saigel el ko kontira president tergit mangaram langoy amoy lorior el morsel sabel el gutmok lagi gidel moraklung yolier ada belaw mar adrangam langoy sorate alla Mr. Speaker Saula, Martmak. Sulang Mr. Speaker, sel goreng sa alda tamel direga kata mal gorati agril di okti wabud edega el pus al mora unity kita mot magalorior. Kalau maral kumul wase a rate ra success kita depend ra level ra unity kita mang
Kire del maral mot makaluriole. Nature aurere ta giril ngarinya majority ma minority. Hindi nga kamal long tikak mas meta vote on issues el base ra as clear balu mal adra balu. Ela ka dulu ase oi yak ngara majority mak vote kay gidel. Dia ka both vote ro gay gidel the sweat. I agree to disagree. Musulang speaker. I'm sorry, Wilul Das. Maria ko adi kiswal mutul muladura wala pura announcement. Silon tila ngaram langui floor. Do tirkli next session day. Tirgay el adra la argid tirgay key staffer tial. Amornya time kadang artia introduce to everybody. Yo emang sebel kura recess etamo o aisel wasing rasa ko klorul help ay committee ma individual delegates. Cabo floor. Sularate ale speaker kildra ulal mora delegate marinong koral aul dar sa imale legisa. Komege Le tiglo le floor speaker diang quorum sauda staff di tia darira adial YDC ar staff gidil ngartiam ma do start tiril meso is bar set tiang ratara time kalil di ngartial mong me dia kabay me di gulngit kuk mukura host tra mong rang lunch and something til me makadangarngi adu ako adim saud ako adim loy ng kukpongil makadamo open el kora interact material bes mar staffer gi kukti uldaso di soal mo med clear oral atang ngutra ngani akora mo ngirtir ni kora di uldaso speaker sula Will uldaso hata obey ko rin sa aktual si key staff hindi kapel meseket bai ka di kablo tak subda ka sen soka paring blungur ngarang ni aktual si key staff kasi staff kadbura announcement Awira dolmol malmora announcement speaker edi ko taka al de gedebel tigi ngeklo mungkela igal blam tukura ula arbekla sera installation session if I remember kadamle adaptra House Resolution 12-1-I Sea certify con era trui matelol el delegates el medong ok raging el el respectable blurir ra al celtial House of Delegates. Ndriga katar ngartial laira tial mlamom regaltor mal uvential ulel. El laga extension ra courtesy ma umungul. El morsel gingal el dong okringi delegate travel one. De acusado de razón rol el dong okrusea. At ngakol delegate yuta kagibot. Agi gaing seural the swell. The again omul el moral representation. Dirga katalla mal up bodo leong at gingel adlom terrible one. Dirga katal gisarti alpan. And I think se dia katal bol dibus. Akmlager. Luaseseng tal bol dibus. Timla ko gerar ngaroy dak timel taklo gerra. Vice Speaker, tengakol delegate ra bluraga. Ang wise nga ge Clerk luase. Including this term ole. Acknowledgements delegate ra bluraga all 36 years. Dori 2 abol modagartial 4 and Dori 6. Mal mlames up to nga. Affirm my gay gidel tiging egal was it. Because the blow mo kagros
And they sell mul ratal delegate pel ngaraging lele mutigingel kirel apulwal. Agora dirga katal gisal modibus. Maka yobangge me speaker mar beklado. Aldi sure lo se. Tel tele la umom te era apulwam ragingel la apulwam. Akmal di yorga. Makti muy gigit. Dice sel lela igal lamdung. Movul mora item 17 speaker. Mora announcement. Al segundo diaka announcement ra. Recognize our delegate rangar along speaker. Speaker. Wala man no sa makatirtal masaw at tiyam no mrekalo albile. Wala man no makatirtal masaw at tiyam mo lang miss fishing ko apa. Malmere ngasuli. Raigel ngesel mlora. Abulurang long maul makka kora lada sa imak announcement. So ako abo mo dingel wasi ka mo sometimes next week. E mo sabi de at invite kami rokul mora asi mamesa si luro na mo mrek. E gimle ano do nga makabalor motorre dingil. Kwaman no to kange at yalla. Delegates orang kwaman no komandar get yal molang mes fishing ko ape kora. Amla mo mrek makasimur adit yang e kami amal kwam lang mes aurerim tergibel mo mrek mo. Possible segi de bokutor kladit sometimes next week. E possible free up patemis bon. Adam. Wam sula say announcement nga speaker. Any more announcement? Lagi announcement speaker di kung tira short recess at the radio otter clear next session again. Short recess? Mo resume? National cell adjournment speaker di bok mega motional. La paisa sola ula. Speaker sa ula session ega. Nerecognize tigal okagi ng tiarba speaker no ka. Kami no ngata na tiang lum anamray. Oh, nerecognize tirta. Irgal lartiang amnel olong selo ba imol el cooler el tamok. Oh, tamle mga siyara ngaligir angel clear Leilani senior. Oh. El blood approval resolution tire ngia ngay gidil kan malo lang siyara balurong rat kabelment rat mar adang rat mang tokora me oyeng ringilo ba imol tamok mo siya untang artiang. O speaker. Diluk nti adang adang serba speaker di umsa adak la el singa serba ngi umdas adak la adang adang adak ko na. Agul baulale speaker medibok maker cell motion. El recess adjourned till blind molmo tra Thursday at 10 a.m. next session again. Siya motion o na securing rat tigilom tok am lamangay mga Thursday 10 o'clock.